من بعد ذي سكواسن روح كين ذي 10 سكواسن تمازيغ تتوغل ثلاث ثغنوت وتنصف ذي تمندوت تمورت الجزائر ميلا الصنفار وعيوز تمندوت أدين يفيد يفرح ماس حمدو يحيى سيسم وسلوي تقدودا ماس عبد العزيز بوتفليقا هذه عندنا ذي البارلمون ناغ يتجمع تغنوت كتسين لو سينا أراد يمليلا ذي سمانات يدي الدون المند بيان السقساوني ديك ربول ماوني قشن ديك حريشن يمخالفن جرسن مسؤول حمو سعدين يون بوفرين لافافاس ديك وكراو غرفن ان اللابيوين التيزيوزو اسيد نسل بغيت تستقصي اكن نظرا كراو غرفن الولايه فوطنيوت لاموسيون عند الطلبا باش تمازيغ تسيلين ذيت من داوت ثلاث تنصيفت هكا تزرايض يفقد ثورة وصنفار وبدل تمنداو تاكيني عندنا تدا ثم زيغت ثلاث تنصيفت امشي ثوالا داك الشيني اين ديدن تقول صنفار كي تمنداو Azul, salam alaikum. C'est vrai, et il y a eu le vote de la motion sur Tamazir en session de Guédi Lapéoui, et qui ont pratiquement nos partenaires et nous-mêmes avons voté pour l'officialisation et l'officialisation de Tamazir à Kéguitoura, donc avec le projet de constitution nouvelle que nous discutons, que tout le monde discute aujourd'hui. C'est vrai, il manque un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a de quoi se réconforter, étant donné que maintenant, Tamazir est une langue nationale et officielle. Mais il y a des choses au fond de l'Arabie. دي بريمبيول اللي غاك اللي يتفكانا كليا اتيدار كاريمون اما كنت لا تعرف افيدي وسيد مزيغ انت تسلك ça laisse un petit peu un goût désagréable parce qu'elle aurait pu être carrément au même titre que l'arabe national et officiel. ذا شو النظام يعني السواليض سو البلان براتيك اسكو دغا مارنت هكاكي ثلاث تنصيفت يسهل يعني تخدم يس سود منصب دي لي زادمينستراسيون لا جوستيس عند النظام السوا هكا يبغى كينيا يعطيك الصحة تم زواروث. Il ne faudrait pas que nous commettions la même erreur que nous avons commise avec l'arabisation entre les années 70. Il faut réfléchir déjà à lui donner un statut, à lui donner tous les moyens pour qu'elle évolue, pour que réellement elle s'incarne, elle peut éventuellement faire le même travail que fait l'arabe aujourd'hui dans les administrations, ou le français que nous avons habitude d'utiliser un peu partout à travers les administrations. D'un chose, il y a lieu, bien sûr, d'étudier la manière dont il faut lui donner tous les moyens pour qu'elle devienne réellement une langue qui va entraîner et qui va pouvoir se positionner de manière à devenir réellement une langue comme toutes les langues du monde. إذا كانت أسقسي ندارو ثم كان يعني إمارة تعدي ثورة تقول جماعة غنوت بون لو بارلمون تمورت هذا فوتين في اللاس وديسيلي عقوير أتعدي. C'est sûr du sérieux accord. Comment que ça se passe chez nous les votes, d'autant plus que vraiment nous aurions aimé que pratiquement toutes les lois qui composent un petit peu particulièrement la Constitution doivent se faire par référendum pour donner plus de crédibilité à la Constitution. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs que pratiquement avant même qu'elle ne passe, elle est déjà passée.